Institute. Aye Kumawood TV4 at the job training. Ghana for nyina. For Munya Chinchilla Try and I'm what main Kay. Aye Kumawood Training Institute at the program was so be eba. Aye 2 days training entrepreneurship. Yeah, the enemy no AC ho. A church and sanu nyuma biti say fresh yogurt. Send ye see ye fresh yogurt. Ubi a opese wushia bees making. Opese wushia 3D eposi. And then our 2D. So I be a opposite be a liquid soap making. What would the car? Bees making. Send ye see ye a the tree and sunny ye sissy fe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. After so ye best 3D epoxy, biodigester. I wanted to tumrika and not ebisua bi. Obi bia wa akunya se oba ebisua se nimdie bi. Nimdie de enuna ubia edebo bra chinchire twan. Danny Dra may could be life and colored me baby suadia into Niado for what's your air trade. Come and learn something. Yamisho Bibia. Bye bye. Now, son, what Juma now, dear Bobra. I have cool 300 Ghana cedis per, and I say the 300 Ghana cedis per, a besia san yama wenina, and the Namia Nupenay. Baby, oh, free bia no obetimia baby. Yenina ye Bakumasi, a ya a hojo at Tinga Junction. Baby, a Kumawood TV wana. So, Fretchy neba, accommodation, baby Obedano, a ye free. Juma Day, a basso 22nd and 23rd February 2020. Etibusumi atosumi ni. Nida atosu adionumi no ene aduonum yensa enum ana ye saa adwumade aye memenda ene kwasiada ene ye si ho se ye saa adwumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no adwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no ne fra yen sesi a fra yen was 0200 603 602 fra 0543 59 6070 fra yen sesi e na register wudin aye Kumawood Training Institute or say and Sanu Juma Ainvie a faina yesu yatiesimu ebeye job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV4 at the job training Ghana for nyina ye the enemy no AC ho a church and Sanu Juma biti say fresh yogurt send ye see ye fresh yogurt bees making send ye see ye ahwene de to ye nsa ne ye sisi fe liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream after so ye besen so 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye nu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ we eye Kumawood TV4 ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛ na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma we nyinaa ɛde nam yɛ no pɛ na ɛyɛ baabi a wofiri bia no wobetimi aba bi yɛ nyinaa yɛ Bakumasi ɛyɛ ahodwo Atenga Junction baabi a Kumawood TV wɔ na sɛ wofiri akyiri na ɛba accommodation baabi a ɔbɛda no ɛyɛ free Day Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Etibusumi atosumienu. Nida atosu aduonumienu ene aduonumiensa. Enum ana ye saa adwumade. Aye memenda ene kwasiada ene ye si ho. Se ye saa adwumade we. We obi bia timi baby. Se wo ye lawyer ni, se wo ye fitani, se wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no adwuma so ka ho. Eno ti fa number na egu screen so no. Ne fra yen sesi a. Fra yen was 0200 603 602. Fra 0543 59 6070. Freya says, CA, name register within a Kumawood Training Institute or say, and Sanu Juma Ainvie, a faina yes, Yatiasimu, a bayer. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Ejebo, ejane enya bedru. Kumawood Training Institute da ya bon de na. Echna ene dwumadie kese ekoso. Ne sa enti se ne da ye no ye ne mpanyimfo yi bi etwetwe ehon nkomo. Na se wonso wo fie, na se wo ba training ni bi, na wo pe location baby a wo besi ana se wo pe mu ntwemu bi a ye bie phone in ama wonso wa frɛ etimi de wa dwenkyerɛ aba Mr. Benjamin Atnas wo menchen die asembise bia wo bebisa ye bia no ye beyi wa no kama hyɛne nse se echena memene da ena dwumadie no eba so echena memene da
echina ya ena sa dwumadi baso memene de ya efiade ni echina memene da na dwumadi baso ene ne kwasi ada ne edi dwumadi no ahyehye so kama dendenden pa edi ama Mr Benjamin why man ene de eja bedru waduru we ene we eja sifom eja ye ka so obo fiade nyame ti fiade nyame de na ese mu Washington fiade na no ani wa baba bedru ede na wo ka cha dofo nyina yo adofo ne ahwefo dwumadi no yabɔ hu dawuru bebre dodo na ate ebiso ntobo no kora no pai na wo tie yen Kumawood TV ye dwumadi kese a ahyehye se yahwefo yadofo ebenya so mfaso na mfaso de no so ye kese dwumadi adi sika ba obotom anya se ye bebo apo ana se ye se begira baabi na beyesi ana se sei brane enkyere wo nsanu dwuma adwuma papa ena adwuma obi a de bobra aka na adwuma ho se de owo adwuma edi ye adwuma de oni adwuma so de ka na adwuma ho ye na hu na bontin se obi ye adwuma no na wadwim utimbuza ho se ne we eba ne se na nipa we o ye sa de we ne we kura mpo se ne ye no ukokoto bi di ukokoto bi nom utobi edi dware ufro bi ma ne be ye bi ma e ma ne juice ka kese ezuso unhunu kwa ye fa so ye no na ye no na Kumawood ye se afi 2020 no ye boa ama adwuma aba omayi mu ye nyina ye nsu te se de bia ka ne yesom no ene ye ne a ye boa no na aba ne boa no na unemployment situation na se ono wa adwuma so na ahokyere bia na se na adwuma no enso no ana de woton no ye ntobo obekodwum kura no ede ni de obeton kura no ontimi fanya hwe ofie na aya arehosom na aye nisuo ni atete wo ebinum fie no ena Kumawood TV yesi afi 2020 Kumawood yesi ayeyo obi ate yenka ye mouse ni papa ye twesi ni papa ma na ye de enwom papa ebra wo no afi de yesi ade adwuma na eka ho Kumawood so de adwuma ye bo amanfo amomo ye bo amanfo bebra amomo nyom nso na aduane anaso anya na no aduane cause abo abinum industry nimu no de adwuma de ndi obi anim Kumawood dwuma de ye di abo my Ghana ya yeguso ye di yesi afi 2020 ekoi de ye de ensanu dwuma eka ho na ensanu dwuma na ye babo so mini aba vize enne no bre ni wono mo cause esesa atie ahwefo ne atiefo no mo frɛ yen bo no ma wo ba ohunu kwan ese wo frɛ yen na ba bi obesi ne kyerɛ no wo na wo mo kwan awa no yeni se nne wo mo ba beda wo kwan awa ebo no bi 2 hours ubedi be 4 hours na nya meduru wo mo free nkran eastern western central eba no de wo mo betimi aba beda enne na upper west upper east northern part of Ghana baby bia no so mo beda ne ba mo wa around Bunahafo ene na Ashanti region ne de o mo betimi abetimi ko mo 2 hours obonu osunya de osima trawes no beduru techima osima 2 hours no ba bedu Kumase enkranza mo ne ndie echia no because jumadi university teaching na no pan by 9 ne ahya ase enti ubetimi beduru be say 8 by 7:80 de no beduru a ti usore ntem na osima obeba enti ene no ya bobɔ no ma no so ama ahwefo na hunu oma echina ye beye de dikan ye kire kon ye fa so ye fresh yogurt enne fresh yogurt jumadi bi abekɔ ase bi ana se okeshi bi ana fashi bi azu se fresh yogurt koso enne drink ne kan mu no se dodo na nipa pomudinti no ye nka se eja nu ye no ba pomudinti no bebre na ennom ne sa na se oja anom enti enne abefo kwan so na se kwan obefa so a enne nipa dua ne benya ahoden no na tu se dodo na apɛ enne occasion bi ase a the fresh yogurt serve e so bolo serve panimu bi o occasion na se bia no wanu fresh yogurt obanum so bolo mpacha wate ase sa no ma no na ye kyerɛw ama asoso no dwumadi bi sa wo wasɔre enne ade akyi ade asa bia akina ya memende dwumadi yi basu ebi ye wede meboa ebi so ewa ye o ma di ni nyina sa no ma ni nyina ye hia bi wase okay obi wede ase no ye ton fresh yogurt wase owie oba wohuru no ma ni na de liquid soap no de ba wohuru omo be firi ba bi on ba beda na on be dware no de shower gel mu wie a emiane a mo be ye no environment na na asa wo be nyenyennya mo be paper for mo de floor cleaner na be paper eno ma mo de be ye adwuma no ebe eno ma be keka mu wie a mo be si enso mo de na be parazon be gu so be ba to what ase mo be ko ayi ase am be ba no be horo mo nsa ni na liquid soap ye bia mo ba mo ko ba bi a mo koso ya mo beda mo de shower gel na be dware enti echina Saturday no kura de occasions ahodo ewo kromu no ene ayi ahodo that's wedding ne eno ma ekoso no ye hia no ma we nna bi wase udidi no wo nom no wo bedware me ba cha wate ase wadwale mu no be hia shower gel echina ye kire se na esi shower gel
shower gels liquid soap wo konkoma edi dwali ya akwa abonte to na boden aya na ye no na no obi busa am say na shower gel no mo say na ye say ya yan cream free Dubai ne China na ba am say da bi nye bibia na cream free shower gel ha ya na ye no na me ye de ye mi yi bi kire no liquid soap ya de horo yen say ibo no ma unim say nya hampo na ye no ye ko fa free ba bi na be bugu adiem wo ba kwan ya fa so ye no say na esi package no nyina ye kirewo. Okay. But what I say, because we are the Akaya packaging, Nina, Quambers on a befaso be packaging, a Quambers on a befaso be marketing. It is how to make you at the board by Kukum Mammy, so marketing. Mr. Benjamin will be about one as hello. Hello. Say ye didn't come ya ubet me afraid now the wagentre abanazo was and be location baby I wo and that's all fretchy never won't see when dear now person for Jumedian because a China may do manage Jumedia Cassie eba send Mr. Benjamin Nedica can also work tree now person bar ubeba drew and net enumere ubedrew and enumere Yabema baby ada come not just one word to the panel any of them baby ada and then you read but so was techimine and 1 way they are 2 hours drive Lydia ubet me about china ubesim china much yeah chana obeda china no obeda but ubet me sim china no panel send it drew on a panel ha so the mechano and say be a oba no o meda oba obi a oba bia na opese wo da ye ma ba bia da flow na obo no ma bia wa de ye echina no ana say you wait and anwumere enti wo sa no de obetimi da anapa no anwumere ne Saturday ne ewia be 4 no wada kama ade eche say da ya to aso nti ewia na afei bo bia se obi a free bed no woko na accommodation na tie fofo nto ma dwum free accommodation say obemben ha dia obetimi aba akọ no aba ha bia wa dwuma ane krono ma ya ni obetimi around Ashanti region tin e be fere forms no wa around ndi wo be kọ no aba ba omo fretchi ba na omo be bia da na South free upper west upper east na vrongo so no bi fresh so fi na vrongo na eba yendi sande ma omo nina omo ba entinya meboa omo no de anwumire na so omo sim sa me ye kase ya no wo location wo na wo de frɛ dwumadi ye kosu ya no ubetimi afrɛ numbers no screen obi aba o man so hello wait me engine so amaye ubetimi afrɛ 0200603602020060360360 ubetimi afrɛ na wasem bi se bia wo bi se Kumawood TV no ye yi wa no kama ede ama o Mr. Benjamin yo nti nyame ya aduma echina ne dwumadi ne ba so echina anopa tutu na bibia sha ba na de ne bibia sha ase yese wo ba sika wutue na oba na ba betua sika no omo mo fi ahwefo omo hwe ne yense ndi mobile money nko ba bia wo ba nyame bo eche na oba betua sika ye resuation bibia enti anopa no wo ba beduru ase ya bibia ekoso ene bibia so ye practical say de ye kana me ka liquid soap bibia ye practical na wo kan liquid soap ye che o liquid soap say de me kan ene bi enipa ena dwumadi we ya hwe de abrabom ne hia wo nipa abrabom ene wo ye den a wo bedidi obi aba wo man Mr. Benjamin hello yeah boss me ba jodini baby akase free but your friend Kingsley na me kasa free no Kumase na me busa baby amoye mo train na you na ka ya bawo me ba cho say me busa baby amo mo location okay me ba cho ye wo Kumase ahojo Atinga Junction Kumase ahojo Atinga Junction me ba cho ai okay ene me ba cho na wo kasa free Kumase fine mo culture center la okay ene ahojo Kate ya wa fa Kate ya ka so kwa ahojo obesi wo Atinga Junction ehwa na Jumedie ne koso hello yes madam pachodini baby akase free e bacha the kasa free and carry emphasis okay e bacha the kasa free and emphasis okay pacho meet you yetimi baby pacho utimi ba pa dende pa na ubetimi esim na waba se oben dia se ne na Mr. Benjamin chechem no se oben dia obetimi atwen na cha no pa wasim ba se kwan ni mu twede a obeba ben paseti ade paseti ye heye mu nkawe nti ono no cha no osim be se 7 kra na oba beduru bebo 8 no beduru paseti anti ya hodwo Atinga Junction ono no oba wonsi so folai
so for la station on mo na no akofa ahojo ka so obesi watenga junction nti on keep number no obesi on ma won frɛ yɛn e be hia ne afa na ba me ba cho madam so what ya sesa okay when to me enjana homa no so am fam nti sɛ de yɛ ka no dwumadie no e nyame bo acha na eba so ye kyɛ liquid soap ye liquid soap no ene obi ahia liquid soap shower je obi ahia ene obi abedi aba homa no so hello when to me enjana so Mr. Benjamin ye kyerɛ wo enipa de ahia wo nipa setena ma wo wesua no enkoye birthday ma na sɛ ene dwumadie yo so nipa mfante o ma dwuma na sɛ ahwɛfo no hu sɛ wo hia sika ansa no was set up obi ewo homa no so hello yes boss me ba cho dini baby akase free What's your favorite solar? ba cho say FM Kwaku. okay kwa kumpa cho meet you It's a free. Naso. kwa ku kase free Naso. okay kwa ku meet you But you make over. ba cho wait me ababi e kwan da also wait me ababi na obesua niema bia opeso sia na chane so say dwumade na e ba so kire nyame ya adoma nti wo beba wo beba na waba be register na je say wa she dwumade na ase kama hello yes madam pacho dini baby aka se free Hello. pacho dini baby aka se free ofra na walo wa fidie ne kakra e de ama me mesre mo ni die mu a hello Miss Lo wa fidie ne kakra bi mame ye kyerɛ kwan ye fa so ye be kyerɛ liquid soap shower gel ya bobɔ so your friends fresh yogurt ye be kyerɛ wo ice cream ice cream no ye wo vanilla no ye no na ye de kodu ankasa ye di na ye natural kodu na ye de strawberry ya ama ye wia ye si bees ahwene nyama so ahwene on se the way menu aba no ka ahwene se ne lo be sifadi ahwene atoto nsa aya somade atoto kom nti ne ka se nne no dwumadie we ne ye dwumadie a ya hyehye nse enne ade anipo bi ahia occasion wedding engagement ase obi ahia bi to na boden enne dwumadie on se na won ko wedding ase nkohu se enne obi ahyewe enne obekọ no ahwene ne yi no kom African na yi no yes ahwene pankasa sa ya yesika so kese a nipa to ne sika ketua bi na ade beye enti se ye kire wa hwene ne no nkwa wo de ye wadwuma maame ye adwuma kese ye na okosua ni ba bi esika bi o nipa ne ba jewo no ebi kura ntimi ntua make us once na obi ba ha so okosua make us e be gene by 1000 hello yes madam pacho dini baby akase free Pacho e history ana. me pacho ofre bi ana walo wa fidie no ama me se ne be ya me kasa obetimi ne madin komo me pacho pi Entina frɛ. pacho say Me ka frɛ ya nkwanta. Mujuma de na entina me frɛ. okay pacho me too Ayo ku TV pa. okay yeah that's it pa e chanya me ya duma na jumedi pacho ye wo kuma se ahojo atenga junction okay chanya me ya duma na jumedi no so e koso enti wo betimi ababi me pacho ai pacho e das Mr. Benjamin no nti se de ye ka no ye kyerɛ kwan ye fa so ye ice cream enti dwumadi no se de ye ka bees ye kan ahwene ye de ye mpaboa ye de bi ye bag ye de ye chain tu ye koma na occasion bi ase we ntese no ma be ko bia no enu na ye ya wo tena se ne se wusua a wo moka ade achi ade ase bia nipa hia no na bra bom but what is enti dwumadi a hyehye no ma nipa hia nya se de wo ye wi a wo ko tena se na wo nya obi ma on fro se be ye bi ma no ye wi no ye se ye kyerɛ kwan ye fa so ye ba ye digester ye no obi kyerɛ wo saa ye no a ebo obegye no nya asem keto dwumadie 300 na ye gi na sika 300 ye no na wo di bi beda 2 days or certificate I register ho ye ba ma handout be handout also count Kumawood se munim ye stars na nwomtofo mo munim se dwumadie no se ya kan wan ya kyerɛ sa red carpet wo be twamfo ni na aka ho bi enti nyame ya adoma akyia 300 na wutua na ye kyerɛ obai digester
and no be a here won't fear can't say any baby in Tiasi, any friend of Rasha Nashi, and I said Toma Nashi, a 2-man hole. Kakraka. Now what chamber for 1 year, 5 2 years, 5 years, 10 years, neck car barber chain, neck if you're born, and neck, you see, and 2-man hope him. Obi about one, so Mr. Benjamin. Hello. Hello, good morning. Morning, boss. Would you baby akase free? Let us happy to master dance now. Okay, but you meet you. I think I'm also meeting the medical. I can't say, price in a But 300 cedis. 300 people. Me bacha 3 million. I'm passionate. You make it not much on a phone. But I channel but to net you made no ashes or 300 no will be biasho certificate and no forms in Yina ashes 300 cedis and 2 to your own tear beam. Bajo. I'm passionate. Okay. Bacho me that's it. It is a neck and a biodigest will be a yen with the fee, and will be a siffy. Or more see be that from my man who nay ye film at the top by digester man. And dear Juman said any can Kumawood, do not any assassin at the bano. Oh, fear now be swim be a babuau. And Unisi got 300 is guardian so many years come out. Biodigest and Quawaya home fast one, mammy. Say on fast web about to me, say a tear for you soon air can. Who be on fast will be a bed times bed tray, times can add baako kura timi toka bebre ma and na nyese o 300 no de besu adwuma baako wo de hwese fresh yogurt de bia me kan sem si fresh yogurt wo besu on no ma o mo mba wo besu je o mo say 1000 and 500 wo buy in person say one on besu fresh yogurt a ya anya okura na 1000 na ye je wo we no e ya kwanya kese ya bie si e pese obi a wo te ye nka wo hu ye wa wo hwe ye Kumawood no nko ade ya kwanya ene wo do ne say promo ya mam 2020 ni na no ya boa say ye be ma wani die ni bi dwumadi a ye hyehya ye de bebrewa abrani no ye be boa say enuoma pa na sika be ba abotom wo hwe ye wo ye fidikasi yesu ni na say decoder no toy ye sika na ade toy ye say ya boa ma onye sika na say china bi say ya u tv ni say watimi adan atofoforo sini atete so amom entini atesu nti say 300 no kra no ba bia wo ba wo beda kra no o di adofo bo mbehunu wa no kra 300 no wo beka say o di beka ya ho entima mu free ayi enkran ba o mo free eastern region ba no mo ba mo de mo kwan no ewa yesi mo no mo pa betima bedane e na ma me nche wa de enkranfo no bo no mo betima fa ahomacheka 2 o'clock ahomache no ade be che be 7 no okrum ase ti se wontimi ma meda kra betima fa ahomache ba ase ni bi so o ba Kumasi si ewa Anwaga junction ufri Accra na eba Accra eastern region ko foduafo na no ensiwa Anwaga junction so Anwaga junction how dey ahodwo dey also fra ahodwo ka na so ensiwa Tenga junction fa number na e ka se wo dey udu no ma hu Tenga junction no buso obi asa wo pe Cesaro hotel but what asa wo no Kumawood TV ewo enti wo dey obedu no ma busa na asa fra number na e be hia do aba ba bi adwumadi ni koso ma mu free buna hafu ba bi ani incheni ahono mo bani na so no go so foni na no ebesi o sofolai usi o sofolai station mo na ya no hono mo na ko no mo cars ni jeje o trotro ni jeje o de o se o kwa ahonjo na abesi wa Tenga junction usi wono ma busa Kumawood TV na so busa o Cesaro hotel wo busa na ze unu ade number ni kipu enne yesi busa fo nyira kwan enti na ede number atudwa na unya besi a wo frɛ na e be hia wo o ma o mo free takrade batakwade kwan no so obo ase kwan no so nje omo fro no na eba ni nyina no esuba besi wo ye Santas runabout usi wo Santas runabout taxi rank kese o kwa de wa ben yen taxi rank on ma o kwa de o fro taxi kwa ka se wo ba Cesaro hotel na Kumawood ko mo do beba ho wo de o so wo besi wa ahotwo Tenga junction o mo so mo free fin so ba efen so kwan so me kire binum free border so because no be free no so wo Burkina border no so o mo free Burkina border no so esrem hamide nandom o mo nyina powers apayis na fen so kwan no so ban kranza techimafo ni nyina no wo no ba be si wo numbers no every screen as wo betime enso afia bisa so kwa ahodwo no aka so be si wo Tenga junction ana do nya bedu Kumasi a wo nyina wo de frɛ yen ye be ma direction ni bi aka wa ma waba echina no nyame ya adwumadi ne be hyase ache kra 9 enti e ka so mo wa around no betimi aba obu atu hours ni ayi ndi obetimi asim obu okro osim ma che 5 ogba beduru na me ka so mo nkran no usima ma che 12 anase 2 o'clock VIP bus ni bia ade be che 6 na okro mu ase enti wo de ba nyame ya adoma mu wie program Saturday no obi abeda
but the person just obi frɛ omo voter no so omo ba no voter fo no ni ayifo ni nyinaa so nzo omo nam nkran kwa so omo nyinaa so ba be si wo Awanaga junction the voter fo no ene omo amkwa wapa border no so fo de na munsim samre be boy me be 7 8 na mo krum ase ye be man ba bi ada de chi asa man ba bi ada mo so amo ba be Saturday na muntimi nkwa amkwa wa no ye hwe wa nso muntimi nkwa wo so ye be man ba bi ada ama Sunday no ye wie dwumadie no tinyame ya adoma ye chi na na dwumadie mba so memende ya ne kwasi ada pacho wate ase memende ne kwasi sika wutu na ye 300 Ghana it is 3 million enti na se ahwefo ne tiefo wa bibi chiwa de na se oda shana se bibi you wait me afre na ye no atwetwen komo numbers no and a good screen as 0200603602 question bi awo ma ye bia wait me afre ama ye yiwa no kama Mr. Benjamin tie dia bibi ababi se bia nso so no obeyiwa no kama Kumawood Training Institute ye boa atre ensan no juma papa ama wetimi enya ensan no juma obi kana se mo se me enka minya ensan no juma papa bi de kama juma ho a Kenya no se mebri ensan no juma ya ade a eboa utu kwan godru ba bi krampo na utimi de wonsan no adwuma no eye bibi ankasa nye sika ye de efri wo ensan no juma de eboa emakro no bokra anye de enkoso wonsan no juma akro no kra anye de ommo ye trade we ye 3D epoxy ye trade we ye biodigester ye trade we ye liquid soap shower gel floor cleaner beads making makeups and so account banana ice cream strawberry ice cream ni nyina ye trebi edien na wo pese wusua efa sa dwumedi ye no eye wunti ne ye sa dwumedi no it bi bia ne ma nsunya ya boboso no bi bia wo bia pese wusua no obetimi aba na wa register na chese wetimi akosua nsa no dwuma papa e de akobo obra eye ne ma 7 na Kumawood TV ya kan bo ma ye de eche adofo ku 300 cedis 300 Ghana pe na ubetia dwumadie no koso ekene nyame ya adoma 9 o'clock pepepe no nkono pepepe na dwumadie no ahyase kama baby a obeda so Kumawood TV de ma o certificate o registration o den yo bibia o pe bia no 300 cedis into ubetimi afre na wasem bisa bia wa bisa Mr. Benjamin na chese wetimi ayiwa no ama directions ni ye bibi a pefa hu bia no obi su frɛ buza sɛ so one ne dɔfo na bɛba yes so no dɔfo bo o pɛ so one ne yere na ɛba o mi enu nyine bisua bi mo mmra mo de mo nyinam ɛsɛ yɛ mo mba bi ada to no yere na ɛba mu room ba ko yɛ de ma mo enti yes mo mmra to mo mi enu nyina besua de ni bi ni am mo room ba ko sa se aba bi ɛda enti wo de sɛ mo yɛ abusua mo yɛ hwan mo mmra mesua ade no okay ba je ene hia ensɔre ekuo enwuma ko kyɛ ena ebi a wo yɛ ɔhene wo yɛ assembly ma wutie yɛn wo da adwuma bia no ubetimi afom ebi esika kɛse a wodi kɔ kyerɛ wo ana wodi obi kɔto adwuma no wonya nyan ba adwuma die we no ɛyɛ adwuma kɛse a aba ɔma yi mu ɛne ba digester yɛ ka ho asɛm a manfo nhyɛ da enhu yɛ no ba digester me se ɛne obi yɛ bi won fi wo kɔ yɛ mfaso wo de bra na wo yɛ ba ko a wo bo sɛ nipa na adwuma kɛse na de ma no ubetimi de o ma ba aba abesua ene 3D ya ye wonu sɛ obi hyɛ da ba besua o tu kwan na wo kɔ Dubai ne abuja sɛ abuja yɛ fa certificate ntu kwan kɔ wo kura masters kwa wo kɔkora wo yɛ cleaner hɔ ɛso saa 3D we wo busua ne so onima wo kɔ companies construction timi faw ya mea obi hyɛ da besua bi wɔ no ma ene na ɔde yɛ adwuma ɛwɔ aburukyire enti wo sua ntu sika nwi fresh yogurt wa yɛ ene fresh yogurt do anwumra stations no ma ya abubo ya ne yi ne sisisim na amanfo restaurant ne yi no mo yɛ no big just say any amanfo bi na yɛ ma mo do besi wo hello Pacho, good morning. Morning, madam. Pacho here. Pacho say. Listen, Pacho here. Nyame adom Pacho na so e. Pacho person be ye adwuma ni bi. Pacho o ga se friend. Me da se freaking tampo. Kentampo emu twe kakra ana. Ti wetimi aba akina nyame ya adom a anyumre na china wetimi ahye dwumadie na ase. Kentampo no betimi beduru anom so obetimi wo ye bibi e china no obetimi beduru anopo wo simo faka on bia be si. Be 5 na se sesia. Pacho ye Kumasi Amojo Atinga Junction. Nti Kumasi de obetimi asim e babo be se. Pacho mo se meti ase. Budget 300 cedis 3 million. Yo man. Nti wo ba no abobo ansa Saturday na ewia wo ntimi nko nti wo beda ti ya afa omo ba na e ma wonto ma dwun se omo mfa omo tawo no omo sapo omo de bedware because wo ba no wo beda
but what you say ha so be that dia so wa uni mo ho siesie wo tu kwan na so be di 2 days a uni ma ho siesie a e wose wo ye but what ma sesa okay but you that's a piece of friend nti nyame ya adom adwumadie nsa de ye ka no samo ye nsore wo ye elder wo ye sofo amanfo adom hya wase bua mankwa no masua adwuma obi awie school ti efie oba so obo kromo aso no ko ebo mese de bia sika no boto nkura nyameso mo ode mo ko sika no ode ko aso no ko fa ne bia behu no ka se we di wahwe ase o sofo wo ye asore panyini wo asoro no mo wate bua makwa no mra mesua bi okay ba cho wate ase mate wase Mr. Benjamin ko nyina timi ko mo bo mo mra mesua na mo so mo asoro kra mo nkwa kire wo mo we utimba besua na aso akwa kire asorefo no mutimi ka mo bo no besua na mo so mo ayeko makwa kire obi se wate de kana se enti opportunity abie ko ma mo okay ba cho wate ase sika na ye gene de amani nye sika ma mo because enye dwumadi we se hu sika na ye je ka ba ku bia ba buru ba 300 no okay but what is it come see fresh yogurt nko no fresh yogurt what is obi see what fresh yogurt da there be say eno no sa na ne buatin don't me obe che kwampo obe che fa ya de amanfo etu omo okusa na sa amanfo epe ya na oye fresh yogurt a ensoto nti ono na na mga se dwuma bia obi a won ye sikiti na ebe review ama no okay nti ya de kese na sa de esombo e de ma wo ye hwefo se oye tiefo Kumawood TV nko ade yes ya de ma okwa ya de chow ya che de Kumawood TV e de ma 2 days na sa wo be da Saturday no kwambu no etimete 300 no kwa afiri but what ya say ansa na no ma nyuma ahodo by digester busa se obi kire no nko chesen obi che by digester wanyo kra 600 omo mo so bi abuso omo bebre na ye bi 400 600 800 cities ansa wo tua 500 ansa no makeup sa ye kire obi kire makeup se nko a ye 500 o to forms 100 cities ansa no be so makeup se no 500 which is 600 okay makeup se nko a ba ni ni na ese fa 300 bra ya ba che na bra ba bi Kumawood ye wo bra ba hwe Kumawood edwumadie ba hwe wo mo Kumawood bra ba hwe mo ekoso Kumawood TV Kumawood what e wo henefa okay hello Good morning. Morning boss me pa jodi ni baby akase free Kama ko fini klepi tapa. okay pa jo meet you Wa ho feti me ma no musu na ma shebu ai. Bacho you Wa ho feti me ba shebu. Medasi so medasi nyame onhira ye pa enti nyame bo achi na so obeba de nyame adumochi nyame bo achi obi wa man so hello Hello. Me ba jodi ni baby akase free Bajo medidi panfo. okay champion bacho meet you Bajo asa mo program na meet kan bajo me bawi. okay me bacho Kumase ahodwa tinga junction na champion so kase free Akasa free wanchi okay wanchi de emutwen wanchi ono no nam obefa offense na ba nti obetimi aba enwumre okay obetimi aba enwumre ya ba ja okay osimi kire obetimi abeduru okay champion e da piece of friend Tichina shampoo e behwe wanim shampoo e behwe shampoo ani ebre no ya ye bre nti nyame ya aduma wa ka eje na nya bedru abedru nyame bo achi enakra eye nempo oso na bebri na eba ena china no na omo maka so abeto aso mu wi amada nti nyame ya aduma china memen sika wutu afodumadi ni na oba sika de to won fo udumadi na oba de 300 de wobedi ana sa kakra obenom de ende wo no umisa wutu ko ya obeda obi aba man so hello oh wait me engineer so Mr. Benjamin nti wo ba no de obenom kakra wobedi de ebe ye 2 days ni de wa de beto ho but what you say ba bia wobeda de Kumawood si afa ho kanina ba bia wobeda utrando na ubetua no di su adwuma wo de beda anigye won bia so sa abaji bi nyame ya aduma adwuma die we obi a wo hwe ye biara se o ye maame wo ye papa wo ye ohene wo ye teacher ni edu a wate obi aba man so hello hello ye ka nyina ne se so wate ye nka wuntimi ma ne so obi wo nchen wu se wonye mane mra wo ye adwuma hello
numbers no ene good screen so no ubetimi at numbers ni nyina agu trim. Hello. Hello. dwumadie wei yɛbɛsɛ obiara timi bɛbi nti na de akɔhyɛ memenda ani ne kwasi ada no nti sɛ ɔyɛ aban adwuma woyɛ obi adwuma. Hello. Hello. Monsieur low TV volume na kakra ma me se ne be ya obetimi ne medin kon Monsieur P. Hello. Hello. Yes madam Pajodini baby akase free. Pajodini baby akase free. Pacho me kase free name. Okay, Pacho meet you. Hello. Hello madam Pacho meet you. Me pacho me see you in there. The be ya him. Pacho so ufrin fa na ba. Any name. Hello. Me Pacho mate won kapa ufrin nyinam na ba. Me pacho Akra nyinam. Oh okay. Eti wo betimi aba ene anwumre. Say na be ya obetimi adana cha no pa wetimi a start class no. To afro car na also wonsi wo. Wonsi wa Ahunaga junction. Osi Ahunaga junction na wafa Ahunjo Atenga junction ka. Obedu kuma say won frɛ ye number no. Okay. Time say numbers no mo nchingu omutim say wo bedru na say bibi che wadwen na wa frɛ. Hello. Hello. Nti yenu aba na ofrɛ na so ofrɛ nyina mu ba no. Obetimi aba ena anwumra na se kyina no no po obetimi asima ho makyene obeduru oba wonsi wo Ahunaga junction won kan che ka no befo se Ahunaga junction osi wo no ma wo musa se wo kwa ahodwo obesi Atenga junction na sa wo de osi ko kuma se nko a won frɛ ye wonya bedu kuma se a won nyira wo frɛ ne a ye be ma direction na ma waba ahodwo ha se Atenga junction ti na me ya adoma dwumadie no ba so se de na me ka no enti na de akɔhya memenda ne kwasi ada no enti adwuma bi a woyɛ bi enu za atam no de hello. 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 Yes, madam Pajodini baby akase free. Pacho me kase free ahima kokobe. Okay, me Pacho meet you. Pacho me ba ne besua bi. Pacho so be so oba besua bi. Hello. Me Pacho be so oba besua bi. Pacho me ba besua bi. Oh, okay. Me Pacho ye wo Kumase Ahunjo Atenga junction. Me Pacho temenka. Yo ma me no say opese ne ba besua bi no. Owo so owo. Obi wa ma no so, obi wa. Hello. Hello. Pacho dini baby akase free. Me Pacho from that. Pacho udin. The friend Daniel me kase free with you Atenga. Okay, me Pacho meet you. Me Pacho na program no. Amy Ghana no. Papa Libya Pacho betimi ama ne so kakra ama me. Me say. Pacho meet you. Me say. I'm going to put that program. We will continue and answer. Obeso on the program ne be sa ye biem ana say ye nye biem. Me Pacho ye be ye biem pa ye Kumawood TV program ya hyehyɛ ye de ebre adofo nyina ye be ye bi pa ye pa. The attendance is first time bia no. On say ade bi edi kan bia no. Advantage no cross. Ba the next yi biem no, in say dwumadie no, ye gusu an next month ye be hyehyɛ. Dueni ne nina na se nyame ye bom pe se mo ahwefo no ene atimu ne ye ya ama mo nti mo beba ama na ye fe ne ehun se ye bibiri na so. Hello. Hello. Ma me no ka se ne ba baby no akina omra oso wo santa se ya emfie bia wo bia no utimi oso wa ahenema kokopen on the animal covendia, we seem best 8 no could timber 3 9 no. We see my Santaso about 100 car, we see Atenga junction. No cast or courses hotel, drew on my audio on fret number no, or friend number 9, which you need to Atenga junction.
number no one frɛ bɛba bɛfa no de naba Kumawood premises yɛ sɛ tie china ne ba no wɔmmrɛ bi de hia ne sɛ wotie kasa a wɔbɛteɛ ɛne sɛ deɛ bɛka wo yɛbɛka sɛ wɔnyɛ no ɔnso bɛtumi abi no ano no so woyɛ panyin woyɛ akɔkorɔ dwumadie ne sɛ sɛ wote sɛ bi wote hwi mu kura mpa abra because yɛ ade de yɛn nsa wote wɔn mo ɛne yɛn nyinaa yɛ liquid soap no woyɛ bi de bi akɔfie o ɛna wodi bi gum na ɛdɔɔso na wodi bi na wodi bi kɔfie wokɔyɛ bi bakyɛ wate aseɛ enti fa wo dɔm bra woyɛ maame woyɛ papa woyɛ aduma bi aba wo ma so hello me show low TV set na mama me pacho ni di MP Bala na kaso TV na revo pacho say I'm fan of you o say brother na kasa o TV na so I'm fan of free okay Mr. Benjamin yeah baby I met baby obeka baby o fracture okay any when you fan nti any obeba aba be hwehwe e bia o say nadam fu ni fam okay Mr. Benjamin you wrap it up okay until final words up hello udini baby o kasa free hello pacho udini baby o kasa free Okay, Mpacho meet you. Oh, okay, then you are wasimu. Mpacho meet you pa. Okay, you're very winning. Obeso baby, you will come say, I want you to Tinka Junction. Hello. Hello. Yes, boss. Me pacho dini baby akasefi. The friend Shadrach, me pacho Sanchez man. Pacho meet you. Okay, I'm pacho. This is an program or TV channel. I'm a person member of the community, and me tell me who me am. Over and any time I'm over and any baby corona. Obeso wuni e ma ye bachelor. Me pacho. Oh, okay. Me pacho ye bachelor liquid soap, shower gel, frog cleaner, fresh yogurt, 3D epoxy, biodigester, and a afe and so banana and strawberry ice cream, makeups and a beads making and so ekamumbi. Hello. for the more friends and the friends. That's all. Okay. Yo, ya mama no frɛ o si free den che obo ase ba nyame ya adoma so obetimi abeduru e kumase na ekoso ti kumase na ekoso no obeduru so obetimi abeduru echina anopa mi so obetimi asim anopa na beduru anopa e wo kumase enti obeduru a obesi wo santase run about we see wo santase run about a won fro ahoto ka so obesi atenga jansi hello ye behwe nanim hello yo tizade na meka no nti obaba beduru se obetimi so wonsim enne anwumire no meduru anwumire ne ma ne baabi na ade kye na waye bi na ade kye na wada di Sunday no okọ anase obetimi beduru kye no papa no na waye bi tizade ye kan baabi a wo fira wo babia no wa wo hwa wo time no ne sa kye na no pa no obetimi beduru be ha be 8 o'clock on no ana 7 a obetimi asimu kye no nti ye ya no wada na ade kye Sunday a ne ya no akọ so hwa susu na se omo kwa wa na tse de na me kan boda na no so obi aba o man is Mr. Benjamin hello 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 wait me engineer so tse de na me kan wa wo kwa wa no wo use kwa wa wo boda ha milene na vrongo voter region ne ayi na wo no utimi nsimu nya night bus kwa no abeduru nti simu nne ana enadwi na bra beduru ba to ate ase wo ba afre number ne de ehia keep number no store because na ba beduru kumasem na afi ya number na fro phone no so no aba ba ye abeka number ne de wo so chigu number no numbers base 2 3 phone na numbers no aye 0543
596070 0543 596070 and 0200 603 602 02. Oh. Hello. Hello. Went me engine so amaye. Nti nse mrepem no yede ade ka no wate. Obi abati ase. Na me ya aduma dwumadi na eba su china. Hello. Mr. Benjamin, Obeka final words actually ahwefo nyina. Yo, de kan de ze bebre na ya kan chichi mu bebre na so ye de ama. Na me ya aduma echina memen ene ni kwasi ada na Kumawood TV ejebe dede ya bu nyina fa dwumadi e de aba na Kumawood Training Institute. Ya yesi ye boa ma edom ahwefo adofo anya omunsa na adwuma no. Nyame ya aduma echa na dwumadi ni eba so ewo Kumase. Ba bia ofira wo ba bia no ya ahwefo nteniye. Kumase udu Kumase baby obesi bia no wo se wo kwa ahodwo de otika nkura na onimo no mabusa driver ni no se me kwa ahodwo na he na minsi ti ne de numbers so ama na gu screen na ni wetimi afa usi wa ahodwo ya tenga janche wono na Kumawood TV ye premises kese na wo ba beduru no ma frɛ number na ye be hia wo na ye de obadwumadi na sika wo tua ni na no e ye 300 Ghana sika 3 million e ye 2 days obeda be ma baby ada free ya wuntu ahwe eye free 3 million abetua na we baby a wo beda certificate bia ehim adwumadi nse di na se be ma ho handout na se your friends a book ya booklet a wo ko fie bibi chi wadun a wo be because practicals book ndi ye nhwem ye de ye nna na wo ko fie ne bia step bibi wa mix na wa hwem enti ne ye ka se adwumadi no wa ko school de wo ko school de wo sa wo ye adwuma wo nya adwuma obi amra driver for teacher for nurse for abaye adwuma ye for ni na adwuma no me ka wo ye adwuma woyɛ adwuma ba akɔpɛ ebobo be se tu no apɔn a bra utimi yɛ adwuma foforo ka adwuma ho enti yɛsrɛ sɛ ahwɛfoɔ ne atiefo nyinaa no na me adwuma akina obia emra Kumawood TV yɛhwɛ mo anim aha ena brebe ma kwan abaye di dwumadi ni nyina aba na wiye and it's all about Kumawood Training Institute dwumadi esronkwa Kumawood TV kofa ba ye yakofa ye de ebre ahwefo ne adofo nyina yeso be so osuan san no dwuma papa ya bra etena nyame ya adoma na dwumadi kese ewe ekoso chen nyame ya adoma anope tututututu 9 o'clock na ya hye dwumadi na so no free etwitwi pa eba no so obetimi aba beju enne anwumrei na wa register na ya ma ne baby ada ama no ho atso no yeso no year kra na eba bra yabema mo baby ada wo no year ba no na year so eba besua ade ni bi na je se ama mo room ba kwa mo mienu mo betimi ada ajojo mo ho kama pa ye pa mi amedi dwumadi bro mi din ne queen AJ Hipsy omo bo metri do mama di dwumadi bro me sister Augustina on the VTR sister Loretta on so na MCR sansa me director obeja sam da kusi da si ye pa Mr Ben ye da si ye pa and so sansa na ochi nozo one baby bia obi a ye da si ye pa da ene ye be hia Kumawood Training adofo ni nyina omo ba aba be register ene de ye be hia wo mo e wo fidwe mo free atriban sansa so na ochina no petutu to memene da no pa no na ya hye dwumadi na se de opese osua bia no eye package eye cool 300 cedis u free atri na eba yo Kumase ahojo Atinga Junction eho na dwumadi kese ekoso fa numbers no na frɛ na nsembise bia wo fa wo bia no ye de ama yakra mo Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achetre ensano nyuma biti se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye nsani esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besen so achetre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ
wei eye Kumawood TV for ana ahyeda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde na mienu pɛ na ɛyɛ baby a ofiri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahodwo atenga junction baby a Kumawood TV wona se ofiri akiri na eba accommodation baby a obeda no eye free jumadie eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu lida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa jumadie eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumadie we obi bia timi baby Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Isuafo munua chenchene twan na motime nkan. Aye Kumawood Training Institute at the program on waso bi eba. Aye 2 days training entrepreneurship. Ye de enamienu esi ho. Akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt. Sɛnea esi ye fresh yogurt. Obi a opese wusua bees making. Opese wusua 3D eposi ene na wato adi abi so abia opese wo sua ebia liquid soap making wato adi ka bees making sane yesi ye ahwene de to yensa ne yesi si fefefe liquid soap shower gel floor cleaner